pasarela. Martín, Artu. Jon. Joder, si torpe, andamos torpes. A ver. Eres surreal, Martín. Etorri ona. A ver, se ha colocado. A ver, non egin duzu mina. Jolastera, venga. Jon, Lastana, torri, muso matxori. Ez da larrebotea. Begoña. Aiga, kaixo, Kaixo. Zer moduz? Ondo. Bai. Barkatu, eski berantzatu nahi zanitik eta ez da zenbolarik ematen. Zer mozumea. Ondo, bai, hartu dute bokata, justo orain, bai. Bokata? Bai, bokata. Ez que nik ez diot bokatarik ematen. Ez? Bakizu, zlo ditzeko. Itxoin badaukat hemen mandarina bat. Jeitzi hortik. Zerutuko irazu ez, eski atzein nituen atzazelak jote naiz leku batera, increíble. Más majas las chicas, ai, me encanta. Ez dakizu norekin topatu nintzen bertan. Mirenekin. Jeitzi! Mirenekin. Miren, eta no da miren. Ainararen ama. Ah! Ai, ama! Ze gustu txarra daukan, que hortera! Kontuz! Ai, ama! Cuando les veo así, ai, casi me desmayo. Baina, bueno, zuk joan beharko zenuki. Ni... Bai. Que va, que va. Con la huerta y todo, Que quita, sí, quita. claro, ¡Ahí va, Óscar! ¡Begira, Óscar! Baja! ¡Zer modu! Oso ondo, lo único. Bai, Ainhoa, Oso ondo, bai, oso ondo nago, así que me Bai. voy corriendo, Bajas, hartuko un Venga, capricho, bai, bai. Yo. Ese jatorra, ese jatorra. Martín! Bueno, zerkame dinen, atzasana. Bai. Joan beharko zenuki. Bai, kontaktua. Sortxira, ja. Jon, Lastana! Martín, etxera! Bueno, tortzen egin bitarra, Facebookean dauzkatzen. Bai, Martín, jeitzi hortik! Usi zargazki polita. Ara, bagoaz. Jon, Lastana, guazen. Bueno, nik pasatuko izan Bai, kontaktu eta zu ikusiko Aterrizamos. Nino, policía. Kaixo, maitia. Kaixo, ma. Etxeko da benien dituzu? Bai. Seguro. Bueno, es que... Aritzika bat ez dute egin, que super fea, zen, mama. Joe, ba, 5 minutu behiago eta jarri horra egiten, Tontia, Bai. Zer maitia? Ama, begira, ordu honetan gorraten kalean, ama. Eta ni beti nago etxean, ama. Bueno, bian joango gara, parkera. Ez, ama, inoiz ez gara joaten. Badakizu ze, txokolatea ekarriko dut. Bai, txokolatea. Bai. Baina ariketa egin behar dut. Baina behar dut zure laguntza, ama. Bai, eta gero errek ikusko dugu. Bai. Bai, mira, guazia parkera goaz. Bai, bihar parkera, venga. Baina guazen. Jarretzeko lan egiten. Eta horren ikarriko dut txokolatea, eta dena, Baina, hasi. Vale. Marcos, el informe, tío, te lo pedí hace un rato ya. Estos becarios. ¿Qué pasa, ¿Qué tío? pasa, bro? Es que me alegra el día. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? Nada, que me han pasado lo de la empresa nueva, que han metido unos becarios que yo creo que no saben hacer nada. No sé si es que son de por ahí o así. Y que con Eso será. ¿Te lo paso, Gemma? Me pasas el link, tío. ¿Sabes qué pasa?
Que yo no estoy para nada. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Mi mujer, que no me para de tocar los cojones, macho. Que si comidas familiares con sus padres. Que si cuida del niño, que si no cuida... Es que son todas iguales. A eso me refiero, a eso me refiero. Vamos, Sandra, luego nos vemos. Buen Voy a fichaje, escuchar, ¿eh? Sí, es que no se puede trabajar. ¿Qué cojones se va a poner? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Pero cuántos años tiene ya el crío como para estar con él? Mate, dices. No hagas esas preguntas, tío. Ya sabes que ese tema lo lleva mi mujer. Claro. ¡Hostia, qué temor! ¿Es el tuyo? Pásamela. Mira quién es, cógele. ¿Qué pasa, Georgie Bougie? ¿Qué tal, tío? Yo muy bien, aquí trabajando con el Jarbán. ¿Qué, cómo van? Las acciones, dices. Y creciendo, va. No paramos de comprarlas. Sí. Ah, no. Inviable. No. Ahora le comento. Sí, pásamelo porque... Espérate. Voy. Dice que hay reunión. No, imposible, pásamelo. Te va a cantar los 40, te lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? Sí, que hace mucho que no hablamos. Me está diciendo que mañana que se hace reunión. Imposible. ¿Cómo que no? Porque hoy tenemos cena de empresa. Vamos todos los chavales. Sí, a una disco nueva. Sí, tú te encargas del restaurante, que yo me encargo de lo demás. Y voy con el Oscar. Sí. Luego nos vemos. Ja veo, txokolana que todo, David, tenés 2 minutos de gero, para que futudaren mabali makazu amatxori. ¿Qué pasa, cariño? Kaixo. Zer dut? Ondo. Ondo ibilizea, zein dezu? A ver, cuéntame. Markin eskola eraman eta gero okinder dira. Okinder dira. Bai. ¿Hola, Pancita Rosa? No, ez beti. Nik ez dut oso ikusten nire Cariño, no me lo cuento. Creo que es bastante evidente. Badakizu, neria dena ez zaitela inorekin partekatzea gustatzen. Si es de cajón. Siempre estás seguro. Uste duzue, eski beti da beti diskutitzen. Aita inoiz ez dago etxean, eta batan botatzen dut. Ez dago, eta gainera dagoenan beti haserre dauke. Eta ama beti dago triste. Eta nik ez nahi horregatzegi. Y para colmo, me vas a decir que esto es la limpia. Mándalo. Ba, Markel, eskola eraman, okindera joan, lavadora eskerri, ez dute molestar. Eta ya, hacer la comida, mucho pedir, ¿verdad? Pues ¿sabes? ¿Lo sabes? Que salgo a las 2 y entro a las 4. ¿No? Pues si quieres, te la haces tú, que para algo es adulto y yo no soy tu criado. Te la haces tú la próxima vez. A mí así no vas a hablar, ¿eh? Hostia. Claro, no te da muy fuerte, ¿no? Es que mira lo que me haces hacer. Si yo te quiero mover. Pepe, ponme 2, por una ronda. Luego te pago. ¿Dónde es este tío?
frío ya, ¿eh? Y por cierto, mira lo que he traído. Uy, la Conchi. Polvitos mágicos. Venga, va. Jefe, ponme otro, que está tallado, pero. Oscar, vente. Date prisa, ¿eh? Te lo había dicho, ¿eh? ¿Has visto? Dos chavalitas. ¡Qué buena! ¡Vaya rusa, tú! Oazen, berandu idatzen garela. Badakizu zer? Asteburuan amonaritzaren gara. Bazen. Aitatzen da. Bai. Gauean egon da oso lanpetuta biziko. Inoiz ez dago etxe, mama. Baina, bueno, zer dago zuen ingorduan? Goazen, eta ninguruen nahi duzu? Ke bakoitzen, dakiko. Baina daukazu burua. Bai, ama, irakaslea zaretuko da. Naiz. Bueno, da zera zartu, Bai. Prebieturiko naiz, gero. Marken, Pampiña, venga. Bai, pregariko dizu. Gero ekarri. Bai. Venga, agur. Ainhoa, Zer moduz? ondo? Ondo. Ostras, zer bertatu zuzu begian? Ezer. Zagoze. Bai, Baina, nola ez zen? bai, garbitzen bakazu. Europea naizela eta... Bai. Ama. Bai. Bueno, que eso no me tutará algo, se llama naiz, Bere beti. goazela. Bai, duzu deitu, eh? Bai, lasai. Lekurik gabe ondoko gara. Esan dizuer hori dela. Venga. Ez dakit, nik ezkatuta geratu naiz. Zure ez dizu arrera iruditu. No sé. Ikusi duzu begia. Azuko moria. Igual joan arraiz barrekin zeitea. Ke bako, ez nahi zinor beste musiketan sartzeko. ¿Qué cojones quiere el teléfono de verdad? ¡Pajarito! ¿Dónde has estado toda la noche? ¿Cuántas veces te llega? Tomando unas cobillas con los colegas. Marque las otra mañana preguntando por ti. ¿Qué marqué? ¡Hostia, frío! Que la castola, pero no sé por qué te lo hayas llevado. No me den los cojones, ahora vas a decir que lo cuida el niño. ¿Y qué tienes en la cara que has visto todo corrido? ¿Los vasos? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Que dónde están los putos vasos? Ah, mira, fíjate aquí. ¿Me estás vacilando? La próxima vez para venir así mejor que no vengas. You don't own I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Kanatuko albistea, jaun indarkeriak eragindako heriotzei beste bat gehitzen zaila hau. Badira 50 emakume jada, haien bikotekideen eskuetan irailduak izan direnak. Hau erreala da. Agian bikote eredu hori gertu daukagu edo urrun, existitzen da, beste bikote ereduak daude, eta batzutan oso agerian daude interakzio hauek edo harreman toxiko hauek, eta bestetan askoz be disimulatuagoak, ez denetarik dago, baina erreala hau gertatzen da. Nor dago zapaldua historia honetan, uste duzue? Amaren pertsonaia eta umea. Historian zehar, agerraldi ezberdinak ikusi dituzue, ezberdina den beste zeo zer, beste bide bat hartu zezaken noizbait protagonistak? Laguntzazkatu nori adibidez? Lagunei, la tienda, me gusta. Edo nori, edo guztioi, alde la tienda, lagunei, zer gehiago esan duzu? Polizia, Antzeslanean bertan une bat ikusi dezuen, non pentsatu dezue, ostras, une honetan agian hau egingo nuke, eta ez gertatu dena. Sentitu duzue uneren batean beste zeo zer egin altzuela protagonistak? Utsuneren batean ikusi duzue? Bai. Egia beltza eskatu laguntza. Barkatu zen momentutan? Korpia jotzen dionean lehenengo aldiz, lagunak esaten dira berrondo da aguenta hori. Bai. Ikusi ditugu bi lagun mota, ez? Hori erreala dela pentsatzen duzue, honen arira, hau da, batzutan pertsona batzuk konturatzen dira gehiago, beste batzuk ez, hor zer gertatu daiteke, beste bide bat izango litzateke... Nire, zurekin egingo, dio batera, baina zer egingo zenuke? Lagunak laguntza eskein. Hau da, begiarena diotenean, egia esan. Atrebitu egia esateko, ez? Naiz eta lotza edo... Ez duzu probatu nahi? Hau antzerki, ez? Probatu nahi du? Ez da zer gertatzen. De verdad que no nos morimos, probatu nahi dezue? Hemen. Vale. Bai, venga. Nirekin batera. Hau oso interesgarria da. Bai, entzun. Hau oso interesgarria da. Ikutu behar dugu beldur hori, atrebitu behar gara, hau da, hemen gertatzen dena, batzutan, kanpoan gertatzen denaren, neskat, erreproduzio bat da, hau da. Ez gara atrebitzen esku hartzea egitea, normala da, beste begira da, baina bizitzan, kanpoan gaudenean. Atrebitzen gara beti? Ez. Orduan hau nahiko paraleloa da, agian hemen egin behar dugun esfortzua gaur, da bizitzan egin behar dugun esfortzua. Horregatik benetan animatzen dut pertsona bat nirekin batera, egitera probatu behar dugu fizikoki, buruan gelditzen bagara, daukagun mundua jarraituko du gertatzen. Orain arte daukagun eratu dugun gizartea mundua.
ekintza behar dugu, gure gorputza bera, gure emozionalitatea, arima, guztia. Venga, pertsona bat diren edo, Maider? Nola ditzen zara, barkatu? Nereak esan duen, errepikatu mesedez agian berriz, zein zen proposamena. Bilagunekin dagoenean, eta gadetzen diate, zer moduz? Atrebitu egia zaten edo zeo zer ezberdinak zaten. Bai? Venga, Maidera. Txalo bero bat, Maidera. Bale, orduan bilagunak bezedez, besteak kanpora, bai, hori da, bilagunak behar ditugu ze momentuen hartuko zenuke. Etortzen direnean, edo jada etortzen direnean, eta ikusten ze momentu hartu nahi dezu. Vale, entzun mesedez, entzun. Bai, oso ondo Maitia. Berak galdetzen dizunen, edo etortzen direnean eta ikusten dute zure begia edo, momentu horretan? Bai, bale. Ba, orduan, normalean, non dago irati, non dago prota, normalean askotan teatroforoetan, adibidez, protagonistak zapi bat badarama edo dena delakoa jartzen diogu esku hartzea egiten duenari, bai? Pixkat sartzeko hor, orduan, jarriko dizute, bai? Beste pertsona jartzeko. Bueno, emango diogu, bai? 3, 2, 1... Ainhoa, zer moduz? Ondo, Osa, zer gertatu zaizu begian? Ez delako kolpea, Bai, garbitzen ibilen eta... Garbitzen? Bai, ez du garrantzirik lasai, garbitzen izan da. Bai, beste galdera. Egia esan, Oskaretan ez daude oso ondo eta batzutan urduritu egiten da. Baina, lasai egon. Bai, ez du inborta, lasai. Ez, lasai, Jarraitu, oso ondo, primeran. Bai, baina eske bakarrik aldi bat izan da eta urduritu egin zan, ez da zer gertatzen. Ezin duzu horrela jarraitu. Eta umea? Ja. Zeo zer gertatu da, hau da, lagin bat, oso txikia, hau da. Esan bezala lehen, antzerki foro bat, bakarrik antzeslan batekin ordu terdiko edo 2 orduko prozesua da. Hemen dago baina, zeo zer eskerrik asko, Maite.